Hello guys! Today is June 12, 2022. Karon, Domingo, manglaag mi karon sa Valencia City. Kay magkuha nami mangaon pamahaw sa McDonald. Kaya request man ni Popert nga mangaon mi. So, tanawan na niya among vlog guys. Kani inyong mama Jenjen ng Bukidnon. Lingko dito Porto. Tapos, pwede tapos ako. This is the potato.